kuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaniriza. Mwaina zensangero kubona Katonda bera nange mwaina zida musakwa utuvewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kamale na kumusambu ngatalia sangairo kubabona basebo kale bambi sangairo kubabona banyabo banange mwisuke covid kale sebo mwane nazi kabo mwibye nakayima niko bayige mbagano abageni baligano abantu baligano ebichi mwainazi abantu abo bayifwe obayidi mwakola enteekateeka mwaninaze abageni abolw'omukaaga abo mukulu wange n'atera bategeera oliko bono Fatuma wentinda mumpere masuka mwainaze nakayima Fatuma mwainaze nsange kubona kale sebo nange okusanga amina batya bamuko bakutumira tolera kwa basalamu salamu aleikum basebo ne banyabo wa alaikum salamu senda salamu yongenzi ya je ifwete bwetambula subiri erimu ebirungo mani naze olwakaira akajire abageni abo bayidi bayife balero luno bagano baba abagenyi abo mbamanyi wulira emizina n'endalo Musamu
omulenzi Wani baba. agatalindirira Gatya. ife nga abaise kayima abendaza omulenzi atusuze mu maiso era tumusiima. Wulira omugalo gw'okusiima omulenzi. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.